Ya kena. Oh, keluar paling lari tuh. Kumpulna nolak kegiatan kemana diucapkan pula kita kumpulna kurangna puji Allah anu Wah, iya selalu ngasih menuju balik ya mah. Nah, iya mah. Beja ka urang deh. Pak awas we tinggal ibunya baliknya ditagih urang mah duitna. Urang ditinggalkeun di imah saminggu duit ke. Urang mana teu malah teh gering dah. Balik awas we ya. Beak duitna aya. Balik. Nek meuli somai segerobak ieu. Bos, itu Bang Palak. Oi. Bos, kenal dia, Bos? Jajan. Kira semua mana, Bos? Mana? Udah kan gitu. Bodyguard 2 di malam mah bodyguard dikit ya. Orang itu balik deh. Nyuk ya tuh. Nyuk kan mami nu bae. Nyuk kamar nyuk. Kemana, we? Ya mohon air. Air ngali. Bos nyari masalah, Bos. Apalin orang saha mau terak tukang palak mah tuh. Aduh, ngaku ya tukang palak, tapi iya kabur. Aduh, salah target ieu mah euy. Lamun bisa beunang mah dewek euy dijieunkeun opak. Aya euy. Mana dua ade bodyguardna ada. Capek panas teh. Lamun serangan mah disiksa. Benang teh. Lolos, Bos. Ayaan umpat nama. Geus balik we, Bro. Nam. Terus beres balik. Yuk. Nih. Habis dari mana? Dari itu. Tukang palak, wacanan tukang palak. Tukang palak. Tukang palak anu di iya. Mau nih dia. Ya, ngada bang biasa. Ngomongnya Kak tadi. Serangan ya ambulan kita, ambulan. Mana yang ambulan? Ajaran. Jajan. Nanti udah mah. Karena jajan lah mah. Terus oke mau poe. Pantesan euy. Karena kita jajan wae, beak jajan ini di jam berapa? Nah, ke Karabiu. Betebak gitu. Ulah, tereng kermangkak non. Nanti di oke itu dia. Coba ya tabar
juga tuh. Terus gimana baruan kita hiu kemana ya? Hiu. Mana? Bapale. Dua kita terus. Dengan pasti terus. Jangan keblok semua. Ayo pulang. Ayo. Hari tadi ngagoroan ke dia naon? Beda temen aku. Nyawa ke paragusi. Yang tadi itu mendingan. Mana? Atau mana? Mana? Alus. Ngomong serangan ente kunaon? Atuh. Ente kunaon? Ente. Biar gesek. Baru iya sampai gerutan ya. Bisa deh, cicing deh. Cicing.